الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, mga palanggungan ng mga Islam, waktu ini insyaAllah yari ingkuro na ito nakatiwaw ka ito waktu ini insyaAllah na wayron to dapat din siya mga makapagoy. So ito siya dihil ka ito tanyo pangadya na waktu ini insyaAllah. Di na ako magpalugay kagunahan tanuin waktu mahal kain waktu insyaAllah. Itukbal ko yung guru na ito mulia wayron na wain ko yung Sheikh Jamal Munib bal yatafadhal fadilatuhu mashkura. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puasin salam-salaman ibang pamuji Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo mga agama Islam dari kita niyo adlaw ini amuin kapagbay mata isang kamuyan biya mga long taha long simbili niyo nakahali-hali sumagawa ako sugsin amin da'wa bihaon atau akan long ta napakaitan niyo in biya mga technology bihaon supaya in amin panghindo sin agama Islam dumatong kato taniyo misan kita niyo mga naghihinakig-hinakig atau akan naglilingkod-lingkod halong simbayik taniyo naginom-inom kita niyo ti atau akan kahawa masi-masi in amin panghindo sin Islam amuin mabot kato taniyo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diha ini mga tayo mangudda mo agama Islam muna-muna in kita niyo Muslim kaingatan sin tiap-tiap hang katawing kato taniyo in manusia di mahinang batu di habaw mo sin dunya. Maana niya in kita niyo manusia in katan sin tiapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala in yang katan amin malanyap da wat malingkan amura in Tuhan taniyo Rabbul Alamin. Dahil nasababyan mga tayo mangudda mo agama Islam way sadyarapat pagkakiyahatihan sin tiap-tiap ang katawring kato taniyo in kita ni mu'i da pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala umalok ka niya way sadyarapat atin niya suhaytod kita niyo amin umalok pahadarat sin Tuhan taniyo Rabbul Alamin in kita niyo sadya nakara kita niyo amuin long ta luto pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala lawi luba na to amin luto amuin pagmabuga taniyo patuhan taniyo Rabbul Alamin. Sabab imano siya amin nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala in siya palihala sin Tuhan taniyo Rabbul Alamin dahil nakabinsanaan di naman sa dunya labi ola na to haadlaw mahuli insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yan long sinambok magdadaman atau akan magsisiir long niya bihayan tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr kam min sahihin mata kam min alilin kam min sahihin mata min ghairi illa wa kam min alilin asahina min ad-dahr. Long sinambok pagsisir atau akan magdadaman long niya bihan tajawwad bittaqwa amuin pagluto kaw sin pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri bat sabab di mo kaingatan idza janna al-lailu hal ta'isu ila al-fajr. Bangkaw amuin yahutan na sindom di mo kaingatan wayro misan hang katawring kato taniyo amuin makatartanto sinamuin amutan pa siya sing kabuhi sinamuin atin hapagtog ni ani makawati pa siya ataw akan amuin mabuhi pa siya amuin amutan sinamuin pag-adlaw mga tayo magud ko agama Islam. Wa kam min sahihin mata min ghairi illa pila sadya long niya din ha mga sila amin bang muaturon balog-balugan in pamaranan ataw akan biya mga sahat healthy namin pamaranan mata min ghairi illa sumakawa amin pag-iyanon minoy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala agon di mo kaingatan uning parsababan mga simakit sa jenong niya bihayan ataw akan biya mga nakasukmo din sikin naligad amin nahinang na parsababan unit to mo kaingatan matawad ng kita taniyo mga nagbibis sa Raha TV ataw akan biya mga
Sabo nagsasambahayang, ito na sa jamin iawag sin amin kamatay niya. Kamin alilin asahina minad, kamin sahihin mata min ghairi illa, wa kamin alilin asahina minadah. Pila sa Diyos abdi ng mga sila amuin taong tatakasakit, sumagawa, limugay pa ingkamuhin nila di hababaw sin dunya. Matawad pagkarungan taniyo, haon lang sin doktor, stage 4 na, biutangan na sin doktor, long na 2 bulan na kuman, at awahang kabulan na kuman, hindi na kautumatas di hababaw sin dunya, sumagawa, piyakunan pa mga tayo manghud ko agam Islam. Sumadan niya, in qadar, sinaming kamatay, wayron makaingat amura in Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa, dahil nasabab yan, paggaway ron makaingat, mismo kita niyo ginhawa barantan niyo, di tanyo kaingatan, kauno kita niyo tampat aming mapatay, kung no dumatong kato kanyang kamatay, initoy ron makaingat katan. Ba't malingkan amura in Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nasabab yan, mapatot, in suway, in tiap-tiap ang katawring kato tanyo, suway sadya siya sadya, mga tayo mamud ko agam Islam, suway sadya siya sadya, amin umalo, pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha ini, long si mga sila ulama, indunya aon kahinapusan niya. Indunya aon kahinapusan niya. Ba't sabab ingkatan, aming piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, tartanto aon sa dyan kahinapusan niya. Aon sa dyan kahinapusan niya. Insuga, aon kahinapusan niya, kung ano siya amoy maig na insahaya, dirihil niya marikato pa dunya, ingkatan pakaradya, misanin kita diha mabawasin dunya, inamuin pakaradyaan taon na kahinapusan niya katan mga tayo manghud ko agam Islam. Apag school mo ang kahinapusan, ang na ito pag yanong niya graduation day, maanan niya, ubos na ko nag-school. Ubos na ko nag-school. Hatin niya, umuno pagkala, diha pabawasin doon niya, aun sadya, amin tubtuban niya, aun sadya, in kahinapusan niya mga tayo manghud ko agam Islam. Dahil nasabab yato, bang sa pamaing katan pakaradyaan taniyo, impag dunya taniyo, aun sadya kahinapusan niya, hatin niya, hasusungin in dunya nilunong dasin Allah subhanahu wa ta'ala, di ba isang mapatot mga tayo manghud ko agam Islam, amin before malun sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya, amin pag-iyanon bang sumadlop na im matasuga din hasubangan, sumubang na din hasadlopan makna niya amin tambol na in paglawang sin amin tawbat, di ba mapatot mga tayo manghud ko agam Islam, before dumatong in waktu yato, amin sadya na kita ni, ba't sa kikita tanyo na unong jimatuwa susungon, kaya ingatan tanyo na as Muslim, amo pa ka bukod Muslim, isa din bukod Muslim, kaya ingatan nila na, aon na namin kahinapusan sinamin dunya ini. Uno, bukong ba at tumapatot, intiap-tiap ang katoring katok taniyo. Before dumatong in waktu yato, kaya pagsaddihan taniyo na marayo, mga tayo mamud ko agam Islam, maray in halol akal, suway bihat tim mga pangatod niya. Suway bihat tim pangatod niya. Akan na tulong, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang buk hadis niya, al-kayyisu mandana nafsa, wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu manittaba'a nafsahu hawaha, wa tamanna ala Allah. O kama kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu mandana nafsa. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intao halul akal, amin siyusukot niya, in ginhawabaran niya. Iasubo na in ginhawabaran na, mangbiya din ninantang, in pagtunay niya sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ajiju manit, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Iban hinang niya, indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, indakan sin sara. Kasupaya mahinang niya, kapag sabihan niya, in amoy puwas, in amoy kamatay niya, ba't sabab kaingatan niya, in siya, di tumatas di hababaw sin dunya. Ba't sabab in kaingatan niya, kung sungko ni siya, in siya muy pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaingatan niya, kung sungko ni siya, in siya umalo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nasabab yato, before dumatong in waktu yato, natatartan to niya na hagin hawabaran niya, amuin, kaya pagsaddihan niya na in adlaw yato mga tayo mamud ko agam Islam. Kaya pagsaddihan niya na inuno, in amin adlaw yato. So, wal ajizu manittaba nafsahu hawaha wa tamanna ala Allah. Nalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in taulong ni amin hati niya lawan sin amin halul akal, amin mga tao yaga din hawa nafsu, amin di magtali, sinamuin unuin mapatut hinamon niya di habawasin dunya, wal ajizu manittaba nafsahu hawaha, amin iagad niya sadyain amin ginhawabaran niya in nafsu niya wa tamanna ala Allah, ampa siya mag-angan-angan pa Allah subhanahu wa ta'ala, mag-angan-angan siya in siya ampunan da sin Allah subhanahu wa ta'ala, in siya maapun da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihat to inamin hantang lilay sin jungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makna niya dumatungin adlaw, amuing kahinapusan sin amin dunya, makna ni amin adlaw kiamat mga tayo manghud ko agam Islam. Adlaw kiamat, bangbiya din inhar sin manusia adlaw kiamat, before dumatungin niya to, sabuton tani in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, suratul Hajj. Parman sin Tuhan tani Rabbul Alamin, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma abda'at, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha,
wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin adzaballahi syadid. In parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Hajj, bitan kita ni sintuantan ni Rabbul Alamin. Panawag-tawag ha mga kataan manusia. Panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan manusia panghimati sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. O kamu mga manusia. O kamu mga manusia, ittaqu rabbakum, pag mabuha kamu hatuhan niyo, ha Allah subhanahu wa ta'ala, daakon in manusia mag-ibadat, daakon tumunay sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, daakon mamaratsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, daakon huminang sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqu rabbakum, daakon magmabuha pa Allah subhanahu wa ta'ala, inna zalzalatas saati syai'un azim. May ta kita mapatut subay uminang, magtaat, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. So, biyandaan kita ni sintuan tayo Rabbul Alamin, inna zalzalatas saati syai'un azim. Bunar doon in paglinog, sin adlaw kiyamat, adlaw amuin waktu, sin amuin waktu, sin amuin lunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini, syai'un azim. Sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala, syai'un azim. Parkala sa lagu-lagu. Amin syai'un azim. Miyawot pa sa rendihas amin amin pagyanon, nakira. Nakira. At ini amuin, di mo agon masipat mato inambya mga kalaguan, sin amuin pagjato, sin amuin pagkiamat, haadlaw mahuli mga tayo mahul ko agama Islam. Long sin kaimanan sila magtatalik sin amin ayat, mga mupassirin, tialikan nila atawa nagdeal sila komentary ha ayat ini, hasupaya kahatihan tanyo marayo, long sin mga sila kaimanan, imagine na long nga inkusog sin amin paglinog. Bang amuin, kaya na naman tanyo in linog, sa kusog-kusog ba lang ta history. Ha history sin amuin paglinog, amaray, way na kumusog din na amin kimugdan, sin amin 2 tahon, natawakan 2 tahon na 5 bay. Amin nag-tsunami hajapan mga tayo manghud ko agama Islam 9.5 agon umabot 10 intensity 10 kita ani unin jima to hajapan mga tayo manghud ko agama Islam in kusog sin linog nalong sin mga sila ulama bang mulong niya kompelon in linog di adunya iban sin paglinog sin amin adlaw kiamat di mulong niya masipat mangkolong niya mabay umingat amin supaya aon biya mga panghati mo tiyo panghati mo tiyo mang biya din hantang sin aming kusog sin paglinog sin adlaw kiamat long sin mga sila makaingat diya long niya sin aming nagtutulak-tulak kaw aming hasasakayan miyagad ko sasakayan hagitong laod yugdan kaw sin alon biya nagbuuno aming pag-iyanon in sakayan mo in kapal atawakan in aming sakayan mo atawakan in lansa iaagaran mo di siya makatuna mga tayo manghud ko agama Islam hakusog sin hangin iban sin amuin law talaggo sin alon di ko makaingat. Di mo ramay nga hibutangin baran mo, in kumulang kaw, yatura ko, jujug-jug, in amin limingkod kaw, in pagsuka mo, amin hasabab sin amin kusog sin alon, mga tayo manghud ko agama Islam, di mo na kaingatan mga uno hibutangin baran mo. Yat tulong sin mga sa ulam na, mangkaw mamaya, umati, biya mga laong tapangupamahan sadya, amin paglinog sin adlaw kiamat, pang dumatong na yung adlaw kiamat, mga tayo manghud ko agama Islam, amin parman sin Allah Ta'ala, inna zalzalatas saati syai'un azim, laong nilabihayan, amin bangkaw mabaya, umingat, amin aong panghati mo, misan na ko mamaniyot makonfirm mo, in mataw din katutan yung nakalaway, hapag tulak-tulak, amin hagitong lawod, yugdan, sin alon, biya mga kusugun, alon panjang, atawakan amo pakabukot alon panjang, misang biya mga alon, 1 meter, atawakan 2 meter sa jengkwan niya, in sasakatan mo, di magkaingat-ingat, hiwal mattumari mga tayo manghud ko agama Islam. Laong si mga sulalama, bihat tulong nin hantang niya, imano siya, biya nasin agi ko, kabalikan ko, amin linog, kimugdang hakuan, hajapan, amin 9.5 intensity, yat to, long samat si mga sila magkukuhan, maggababaha sa mga kabataan bihaon, chicken yat to. Di ato nisan makainihan, sinamuin paglinog, sinamuin banglunon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini. Tanda niya long sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tarawnaha tadhalu kullu murdiatin amma arda'at. Hawak to kamasahan mo na yan. Atin na kamasahan mo na, doon na, kaya na naman mo na namin kusog sin linog. Tarda'u kullu murdiatin amma arda'at. Inamu imbabai nagpapaduro ha anak niya. Kaya nga tantan niyo, imbabai amin amin maas in ina, amin hinabuhan, piadururo niya in anak niya, di matungin adlaw yan mga tayo manghud ko agama Islam, wayro nasan kalasan sin maas, pang amin anak niya, iayupot niya yaon, amin yaon piadururo niya, amo pa ka, sambat si mga kaiwanan ulama, amo pa ka, amin hinglaon na, misan sa daming katapuan sin pikot, mga on dapat di katapuan sin pikot, mga tayo manghud ko agama Islam. Sumagawa hahal ini, hapagdatong sin hal ini, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma tarawnaha tarda'u kullu murdiatin amma arda'at. Hibugit sin aming kuan. Hibugit. Tadhalu kullu murdiatin amma arda'at.
Tadsalu kullu murdiatin amma ardaat. Amin piadururo niya, pasaran niya na. Ba't sabab amo na yung alupon niya yung ginawabaran niya, biya din ikasalban niya sing ginawabaran niya. Piadururo niya, watada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Iban inta uburus. Imbaba iburus sa waktu yang bukong pa waktu amin bukong pa waktu ipag anak niya, bukala pamiyamot siyang bulan, biya mga 7 bulan, 8 bulan, tawakan 8 bulan, sa roon doon ipag anak niya, higwa niya inamuin bata, halawon sin amin tiyan niya mga tayo manghud ko agama Islam. So ma-imagine mo, bang biya din inamuin kusog, amin biya mga pagkala, jumatuha adlaw yan. Tadsalu kullu murdiatin amma ardaat, wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha, wa taran nasa sukara. Lawan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kakitaan mo adlaw yan in tao, nahihilo, sumagawa, wa mahum bisukara. Sumagawa lawan sin Allah ta'ala, yung hakikat niya, sila yung bukon hilo. May tapokon hilo, yung pangatong mo mga tayo manghud ko agama Islam. Di magkaingat-ingat yung manusia. Atod bakaw sin amin hiluya o namin miyamanaw, amin nakalandog na yung kahiluhan niya. Di sa magkaingat, di amat to, di niya kaingatan bang si harap pakain. Hindi niya kaingatan bang siya harap pakain. Di niya kaingatan bang siya tumudyo harap pakain. Mga tayo manghud ko agama Islam. Daw dugtol mattumari. Bihat tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kaula-ulay mano siya adlo yan nahihilo. Sumagawa lang sin Allah ta'ala. Wa mahum bisukara. Bukong sila nahihilo yung hakikat niya. Sumagawa lang sin Tuhan Tanang Rabbul Alamin. Walakin na adaballahi syadid. Walakin na adaballahi syadid. Sumagawa insiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw yan, nakalando in pangsan niya mga tayo manghud ko agama Islam. Nakalando in amin sakit niya mga tayo manghud ko agama Islam. In pagsukulan tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kita niyo bariman, in kita niyo Muslim, hawak to yan, di tanyo kamasahan. Amin baita sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. But sabab before Jumat in waktu yan, lang si mga sila ulama, in katan Muslim, in katan bariman, patayong sin Allah subhanahu wa ta'ala mga tayo manghud ko agama Islam. Na, biya na sin agiyat to yung mga parkala. Nga, bang mo aturon in mga parkala ini, bang biya mga laong tatali-talion sa jasin kita, amin, maunit mo tayo maun, mga tayo manghud ko agama Islam. Maunit mo tayo maun. Ba't sabab, bang mo imagine nun, in suga, lupiyon na sin Allah Ta'ala, malawa na yung sahayan niya, amin kabiyaksahan taniyo sa kahaba may naat, gumawa siya din hasubangan, sumadlo, pasadlupan, magbihil katok taniyo sahaya, mga tayo manghud ko agama Islam. Hawak to yan, mayroon na. At inalupyon na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa kaula-ula, amin nagbasa ka o kitab, naubos mo mabasa yung kitab, tiyambol mo na yung kitab. Tiyambol mo na yung kitab. Biyak din namin antang niya, mga tayo manghud ko agama Islam. Tiyambol mo na, makna niya, in kabiyaksahan taniyo, in amuin suga, magdihil kato taniyo sahaya, do pagdatong sin adlaw yan, di na dumihil kato taniyo sahaya, mga tayo manghud ko agama Islam. Kamay tiparman sin Allah ta'ala, idas samsu kuwirat. Iban na sin aming mga kabitun-bitunan, magkatanak-tanak. Bang mo biya mga tali-taliun, mahunit siya to amuin, biya mga taymaun tan yung mga taymangod ko agama Islam. Imposible. In gitong laod, masuliyab yaon mga taymangod ko agama Islam. Masuliyab siya sin aming kayo. So, bang mo biya na sin agi ko, bang mo biya tali-taliun sa jabihayan, mahunit ito ko ano, mahunit ito tayo mo, anong kan na, aming pag-anong iman, mga taymangod ko agama Islam. Ang kan na, hambok din harukon sin Islam, amin de hambok din harukon unum sin iman, amo din pagpanatsaya sin adlaw kiamat mga taymangod. Bang mo kita na suratul Baqarah, unin baita sin Allah Ta'ala. Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika ala hudan min rabbihim. Ulaika ala hudan. Alif Lam Mim, dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladhina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun. Iyan di sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga sila ulama, wa bil akhirati hum yuqinun. Wala imian ning Tuhan Tanyo Rabbul Alamin, wa bil akhirati hum yu'minun. Ha? Wa bil akhirati hum yu'minun. Ang painda adapon hakaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Amoy mga sila na mamaratse hakaib, amin wala nila kita. Pagdatong mari pa amuin, amin sipat si mga sila nagmamabuga hatungod sin amin panay main nila, sin amin adlaw kiamat, wala imyanin Allah Ta'ala wa bil akhirati hum yu'minun. Sumagawa lang sin Allah Ta'ala wa bil akhirati hum yuqinun. Hatungod sin adlaw mahuli, yakinin pamaratsayan nila. Impiagbidaan sin yakin iman sin iman. Inyakin iman sin iman lang sin mga sila ulama. Inyakin, amoy way na pagduwa kita ko na alupan mo. Ha? Bang sa pamakaw iyan, log sinambok alim, imyan kayo mo, iyanon ko sinambok tao, dumatong yamak mo konsum, wala panuon kayo mo, paratsaya ko, dumatong yamak mo konsum. Sumagawa bang yun, na yamak mo alupan mo log niya, di na ko makaiyan, ina ko paratsaya yan na kaunahan ko, sa yakin na ako, hindi ikaw yan na kaunahan ko.
Sa kaula-ula, inyakin, parkala amuin, bukong pag-iman, bukong namin parkala, wala mo kita, na may tadiha ini yakin in usar sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatungod sin amin, pamaratsaya atawakan, pangahagad haadlaw kiamat. But sa mabihatin hantang niya, long sin mga sila ulama, subay tuudlong niya, long sin amin tafsira sa patutapasir, ay imanun jazimun la yulabisuhu syak. Imanun jazimun la yulabisuhu syak. At ini amin, pamaratsaya tartanto. Tamaratsaya amin gawgot. Dito siya kalamuran pagduarwa misang biyahanglo. Amet tin sipat. Ba't sa mabmayta, way pagduarwa in iyan dumatong mga tayo mangod ko agam Islam. So umayat tulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, inhal amin kasigpitan sin adlaw yan. Ha? Balikan ko, yaumatan sa lukul lumurdiatin amma tawatan sa lukul lumurdiatin amma ardaat. Atin niya amin pasaran na sin babae, amin nagpapaduro ha anak niya. Pagdatong sin adlaw yang pasaran din anak niya, iwan inamin burus, hawak tuyan. Bukon pa amin waktu pag anak niya atin na bukon pa siyang bulan at tawagan amin sangput na to sin amin bulan. Biyang nangalong kapito bulan patawakan mo nung higuwa niya ng mga tayo manghud ko agam Islam. Imano si adlaw yang biya sin amin nahihilo sabab dugtong magtumar hindi nila kaingat na mangharap sila pakain. So alam ka na lang sin Allah ta'ala mahum bisukara. Wataran nasa sukara kakita amin mano si adlaw yan nahihilo sumagawa wamahum bisikara ima na nain hakikat niya in sila yang bukon hilo walakin na adaballahi syadid sumagawa in siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin landuin pangsan niya landuin ulul niya mga tayo mangut ko agam Islam waliyadu billah mamaning kita ni palihalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala din hakabinsanaan sin adlaw mahuli mga tayo mangut ko agam Islam dito manhat to mga tayo mangut maubos man pa tayo ni manusia, amo na iniin kahalan si manusia, din ha mga kahalan si manusia, abay ta sin Quran, iban habay ta sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, din ha mga kahalan si manusia, amo in jungat uha adlaw mahuli mga tayo mangod ko agam Islam. Muna maklum kato tanyo kataan. Buhiun kita niyo kataan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in puas din hakamatay, amo na yaumul hash. Maklum kato tanyo to kataan. Buhiun in kataan manusia, din ha panagnaan sinapo tanyo Adam, sambil pa amuin kahinapusan sin umma sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yato kataan magdungan, amuin buhiun kataan, pahuaon sin Allah subhanahu wa ta'ala, then halom sin pakubulan mga tayo manghud ko agam Islam. Imagine nun tanyo kuno, amuin pilain taon sin manusia, then hawak to sin Adam, sambil amuin pakahinapusan sin amuin waktu tanyo biyaon, sambil long ta amuin lunong na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin dunya ini amin kahinapusan manusia na lumahin maripapawasin dunya mag-agad-agad yato kataan amuin buhiun sin Allah subhanahu wa ta'ala pahuaon sin Allah subhanahu wa ta'ala din hapakumulan nila matto patampat amuin pagyanon para maksan mga tayo manghud ko agam Islam din sa mabini long sin mga sila ulama hawak to ini amuin manusia agon di makahiwal mga manusia mga tayo manghud ko agam Islam habay ta sin mga sila ulama angon ato'y kung imagine na, maningid luman in dunya hawak to yan mga tayo manghud ko agam Islam. Maningid luman, ba't sabab, di mo kainatan, amuin panawan mo bang kau harap pakain. Di mo kainatan, amin pagyanon, in pagpanaw, tikang, biamat to amin, ano to patagkato, tikang kuwan yan. Biamin inut-inut mat to bihayan. Biya ka amin hihukutan sin kuwan yan. Amin di ikaw makapanaw amin masapat. Di ikaw agong masapat, makapanaw masapat. In tiap-tiap mano si adlo yan, aon magkukuhan kanila. Aon magduroy kanila. Iban aon saksi, aon tiap-tiap mano si adlo yan, aon sumaksi sinaming kakainang nila. Aon sumaksi sin kakainang nila. In parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hasuraka. Law sintuan tani Rabbul Alamin, wajaat kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Dumatong na manusia. In kataan piya panjari, in kataan manusia. Haadlaw yan law sin Allah subhanahu wa ta'ala maahaw saikon, maaha saikon wasahid. In tiap-tiap manusia aon driver niya, ima na niya aon driver niya, law si mga sila ulama, bukon amuin in manusia aon aon sambiya aon pumutay na kwanta. Amin biya mga kambing yan, hikuan mo biya, ano ba yan? Biya iba ni stick mo, duyon mo siya biya, yan, ano pagtagawag sa kwanta. Amin biya, pagduroy. Amo na in tiap-tiap manusia aon magduroy kaniya. Law si mga sila ulama, bukon niya to amin, inamin saik den dito honahan makad ko kanya sayaw natay kud mo duyon kaw amuin duyon kaw bihayan harap matto pa amin tampat hambok amo ning pagyanong para masab magpapastol long si mga kuan magpapastol si namin kambing atin ni aw magduroy may tato magduroy supaya imano siya di makaig den akuan niya intiap-tiap manusia sabab imbay ta sin Allah taala wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa sahid
Aon magduroy, hatiap-tiap kuan, hatiap-tiap manusia. Aon sumasaksi, hatiap-tiap manusia. Di mo na kaingatan, inlindong niya mga tayo mangod ko agam Islam. Di mo kaingatan, aming pag-iyanon, di kakitaan si manusia, unuin panawan niya. Unuin panawan niya mga tayo, makadahit. Inami maukip haadlaw yan mga tayo mangod ko agam Islam. Maukip haadlaw yan makadahit. Dahil nasabab yan lang si mga sila ulama, dugaing-dugaing inhalsin uno. Dugaing-dugaing inamin harsin aming manusia. Dugaing-dugaing inharsin aming manusia adlaw yang mga tayo mangud ko agam Islam. Di nasabab yan, bangtan niyo basahon, Suratul Hadid, in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Hadid, aming pagkala, mga sila manusia, nagpretend, bariman, sumagawain sila aming munafik, unin jumatu adlaw yan. Ha, palagtaraan nila. Kitaan niyo ba in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hambok din ang mga maukip, at awakan kahalan sin manusia adlaw yan, patsabab di na kaingatan sin manusia, in aming lindom, sin aming panawan nila, di nila kaingatan, bang sila harap pakain, law sin Allah, palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Suratul Hadid, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladina amanu nzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum fartamisu nura paduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab wa waliyadu billah. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadlaw yan. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, bita kato tanyo sintuan tanyo Rabbul Alamin, injumato, hapalantaraan si mga sila munafik, iban si mga sila bariman, iban si mga sila muslim. So bang mo aturun diha babaw sin dunya, bang mo aturun diha babaw sin dunya, naglalamod in munafik, iban si mga mu'min. Ba't sa mga munafik, pialalahil nila inuno, pialalahil nila yung pag-iman nila, sumagawa, halong sin amuin kuan nila, halong sin amuin na pangatayan nila, aming kakufulan. Damikyan din ang mga alamat si mga munafik, kaya ingatan yung mga tayo mangud ko agam Islam. Izawa ada akhlak, apabila si amuin jumanji, di niya kuanon, di niya tunayon yung perjanjian niya, waida tuminakan, apabila si amin pag-amanatan, hayanatun niya yung kuan niya, inamuin pag-amanat ka niya, waida haddatha kadab, bang siya maghimumungan aming magputing siya, ini rin ang mga alamat. Napilasan niya rin katutan yung diha ini. Aming nararatan yung naglalamod. Nagdaratan yung nagsasamod mga tayo mangud ko agam Islam. Mga na naglalamod. Dahil nasa mabiyad, hadlaw mahuli, in mga sila ini, dito man hadlaw mahuli, in amuin kalinduman, sin amuin hula. Amin di nila nakaingatan bang pakain sila, di nila kaingatan pauno sila direksyon, amin hitud sila yan, sin amin magtutud kanila, sa inlindom sin amin hula mga tayo mangud ko agam Islam. At sa pag-imagine nung tanyo, di sa to akong makapanong imano siya, nagpipikit bihayan katan. Nagpipikit, basta imagine mo, din sin aming panagnaan sin mano siya, hatayin sin Adam, sambil long tapa aming kahinapusan sin umma, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imagine mo, hipo indun niya ni mga tayo mangud ko agam Islam. Dahil nasa mabiyan, long sin Allah, long sin mga sila munafik. Yawma yakunul munafiquna wal munafiqat, haadlaw yan amuin, imian mga sila munafik, usog iwan sin babae, lilladina amanu, ha mga sila aming paratsaya, ha mga sila aming nagpaparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala, unzuruna naktabis min nurikum. Ba't sa babhaadlaw yan, mga sila bang-iman, mga sila amuin, namamaratsaya pa Allah ta'ala, mga sila muslim, hawat to aming pagpanaw yan, aon sayan niya, sa kaulala, aon kuan nila, aon plus light nila, aon ilaw nila, yan, aming pagsuot nila, sin aming lalawayan nila, mga tayo mangud ko agam Islam. Masya Allah, inato biya ipagkwanta sadya, upamata sa Diyos, supaya biya kahatihan tabayan. Aun ilaw nila, mga tayo mangud ko agam Islam. Aun amin, kaingatan nila, hauno sila, amin manaw. So, aun ilaw nila, aun sahaya, amin miyamagad kanila. So, diha inilaw si mga sila, munafik, usog iwan sin babae, undulo na naktabis min nurikum. Takarin niyo kami log niya. Ayaw ka mo mag-usos, ayaw niyo kami bina. Ha? Ba't sabab, inhadun niya, nagsasamod kita niyo, naglalamod kita niyo, na ayaw niyo tod kami bina adlaw ini. Undulo na naktabis min nurikum. Takaran niyo kami long niya, supaya kami amin makasaw sinaming kwan niyo yan, makakawa din sinamin sahayan niyo yan, din na amin ilaw niyo yan. Takarin niyo kami, ba't sabab di nila kaingatan, mang sila pakain, malindong, tigidlong babagan. So diha ini, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, naktabis min nirukum, kilarji'u wara'akum. Yanong na sila, balik kamo pataykod niyo, makna niya, balik kamo pa dun niya, dito kamo kumasaya. Atin niya, balik kamo pa dun niya, pamaratsaya kamo. Hinangan niyo indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinangan indakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Impanghati nila, biyak pabalikon, aw makawa nila saya. Sumagawa, oy roon mga tayo mangud ko agam Islam. Kilarji'u wara'akum, partami sunura, dito niyo kawa, alawaga, inamin sahaya. Supaya hikapang ilaw niyo haadlaw ini, partami sunura, makna nilaw si mga sila ulama,
Sa kaula-ula, panginsulto ka nila, nabalik pa kamo pa dunya, pamaratsaya kamo, nasa kiingatan tanyo, pang dito na rin nakita nyo makabalik mga tayo mangut ko agama Islam. Parta nyo sumura, paduri babaynahum, bisurin lahu babun, batinuhu fihi rahma, wa zahiruhu fi min kibalihil azab. Allahu Akbar. Mag-insist man yung mga munapik, lang si mga sila ulama, lang sila mga nafsir, mag-insist man yung mga munapik, kami mga yutod yan, diha ini, butangan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin sur, ano tayong sura kwanta? Utlang? Utlang. Butangan na utlang, atawakan barrier, lang sin bahasa Anggalis, butangan na amuin barrier, atawakan ad, hapal antaraan sin uno, sin munapik, iban si mga mu'min, indang parpalawom aun lawang, sumagawa in lawang yawn, hipo sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang paindihan ang parpataykod, amindang parpakuha, hati niya amindang parpa mga sila munafik, mingki balihil azab, siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, in amuin, imaalok kan nila mga tayo mangukwa ka Islam, waliyadu billah. Yato, aming kahalan, sin mga sila munafik, di hababaw sin dunya. But sabab, in sila, amuin pag-ianon, kana imian ni mga munafik, yunadihim alam nakun ma'akum, Allahu Akbar. Amin imian ni mga munafik, yunadunahum alam nakun ma'akum kalu bala, walakin nakum patantum ampusakum matarabdastum wartabtum wagarrakumul amaniyu hatta jaa amrullahi wagarrakum billahil garur. Mana niya, tumawag din mga munafik kaadlaw yan, hamana sila bang iman? Bukong kalong niya, kita niyo, babawasin niyo niya, naglalamod-lamod kita niyo. Laong si mga sila bariman, hoon nung niya naglalamod kita niyo. Sumagawain kamo, pitnahan ning ginhawabaran niyo. Wala kamo na maratsaya. Iban nagduruwa-ruwa kamo, sinaming panghindo sinagama Islam. Nagduruwa-ruwa kamo, sinamuin, panghindo sinamuin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kamo nagkahakan. Na din na sa mabyan lang niya, inkapitnahan kamo, nasasat kamo sin saitan, na amunay niin amin siksa para tungon kaniyo. Amo na ininsiksa amin para tungon kanyo. Masya Allah, amo yato imbya mga longta, hantang, sinaming kahalan si mga sila munafik, pila sadyain aming nararatan yung nagsamod bihaw ni mga munafik, naglalamod kita niyo, sumagawa hadlaw mahuli. Butangan na utlang, atawakan atawakan barrier, sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapalantaraan si mga sila munafik, iman si mga sila bariman, hasupayain sila, di makasaw, sinamuin sahaya, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman, inamuin barrier ito, atawakan utlang ito, atawakan adyat ito, inhalom niya, mari padampar si mga sila bariman, rahmat sin Allah ta'ala, inamuin adyat ito, di hadampar sin atampar sin mga sila munafik, inyato siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadu billah mga tayo mangut ko agama Islam. Amo yato imbya mga dungdungan sin kita niyo mga tayo mangut ko agama Islam. Yato hambok din ang mga mawkif, atawakan kahalan sin manusya hadlaw ito. Den mga kahalan sin manusya hadlaw yan, mga tayo mangut ko agama Islam, in kita niyo di hababaw sin dunya, suway na kita niyo mapi, isyun akaranta niyo. Suway na kita niyo pinihunta niyo. Una yung panghindo sinambok tauyaon, nagkukugdan iban sin Quran, salapos sale, nagkukugdan iban panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, den hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawakan yung panghindo niya, biya mga long tatiali-tali niya sa jabihayan. Atawakan yung panghindo niya, biya mga aming sulang hapang hindo sin agama Islam. Ba't sa mabangtan yung kita on mga tayo mangut ko agama Islam, hindi hababaw sin dunya, mataod imbiya mga longta, amuin panghindo, gimugwa bihaon. Susuway ko mapantok, ang mga panghindo, gimugwa bihaon. Yan na yung Shia, yan na in amin jinisan namin panghindo, yan na yung supisim, amin supisim, buko na nagtutub na iban sin agama Islam, yan na yung kaiba ng mga tumpukan bihayan, biya ini. Namang kita niyo, di ta niyo mapini marayaw. Mga tayo mangut ko agama Islam, kaingatan nyo haadlaw mahuli, mga sila amin iakarantan nyo hawak to ini, amin di hawabaw sin dunya, mamuasi na yung katutan nyo haadlaw mahuli, mga tayo mangut ko agama Islam. Mamuasiin sila ini, mamuasi sila, definitely mamuasi sila ini, sinamuin, amuin in sila iakarantan nyo. But sa imparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, imparman sin kuwantan nyo Rabbul Alamin, Hasuratul Baqarah ayat hanggatus kanumantag unum hanggatus kanumantag pito law pit parman sin kuantan ni Rabbul Alamin istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'ul azaba wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihumullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Kitaan niyo mga tayo mangut ko agama Islam. Mga sila kafir. Mga sila kafir. Mataw din iagaran nila bihaon in pari nila amin manglalaw. Mataw din iagaran si manusya bihaon amin manglalaw. Hadlaw mahuli uning jima to mga tayo mangut ko agama Islam. Hadlaw mahuli
Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ij tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u. Hawak pi Allah sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatat kala mamuasina, in mga sila iyagaran, den ha mga sila amuin miyagan. Den ha mga sila amuin miyagan. Makna niya, isyu in tagapanghati, iyagaran tanuh adlaw ini. Isyu in mga tumpukan iyagaran tanuh adlaw ini. In tumpukan iyagaran tanuh adlaw ini. Amin di hadunya mga tay mangud ko agama Islam. Kimugdan daw in panghindu nila yaon. Kimugdan daw ha panghindu sin Allah subhanahu wa ta'ala iban haaturan sin jungjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangwala kimugdan haadlaw mahuli maoning pagtaksil tiaksil mga tay mangud ko agama Islam. So diha ini amuin tumpukan isyusyu na tumpukan iyagaran taniyo. Isyusyu na tumpukan iyagaran taniyo diha babaw sin dunya. Bang wala kimugdan, insilayan, mamuasi rin katok tan yung mga tay mangud ko agama Islam. Mamuasi. Dahil sa mabiyan, subay mo kitaon. Isin yagaran mo. Subay mo kitaon, isin yagaran mo. So pama, biya sinamin lima bay labay yaon. Tinapag kita simbulan, sinamin Ramadan, makakato kita magbalik man yung tiyo. Makakato kita magbalik man yung tiyo, bulan Ramadan. Isin yagaran ta. Aming mga kaguruhan, aming tagapanghati, atau akan tabiya ta kumanyaon, aming panghati ta, biya mga long ta aming pagtakwim sadya. Hangpu tahon pakaingatan ta na bangku nung kita magpuasa, nung kita magaylaya. Isin yagaran ta. Amo kayong Quran, amo kayong baita, sinjunjungan ta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ama, atawakan aming pangati ta niyo. Aming wayroon tindugan niya din hadis. Wayroon tindugan niya din hadis, wayroon tindugan niya din amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawakan din ha Quran. Hadlaw mahuli, bangsaw pa may mga manusia ini. Amin yagaran ta nulong ta maingat magtakwim. Maingat magtakwim, amo na tinagarantan niyo. Mamutad lo mahuli mga tay mangud ko agama Islam, ang tawala kimugdan in aming kakahinang ito. Isun taksiluntan niyo. Isun taksiluntan niyo. Bangtan niyo taksilon ni magtatakwim, mayroong kasandigan nila dugaing. Mayroong kasandigan nila dugaing. Napagkain yagarantan niyo mga kaguruhan, aming tagapanghati, aon tindugan sin aming panghati nila, intindugan sin panghati nila din ha Quran. Iban din hadis sin junjungan tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamutad lo mahuli, hadlaw mahuli, maghukuman kita niyo, mag-alop kita niyo bihayan, law mangwala kimugdan, imbya panghati sin mga kaguruhan tanyo, taksilon tanyo, ya Allah, naangkan na wala kimugdan in pagtagna na mo sin Ramadan, atawakan in amuin na pagdatong sin amuin amin Shawwal bihayan, pagdatong sin amin Shawwal, pagsawab, iniagaran na mo amin, mga sila kaguruhan. Iyagaran na mo ang mga sila kaguruhan. Na yung mga kaguruhan, di makapuas. Di sila mamuas yung mga tay mangud ko agama Islam. Di sila mamuas, tumtuman niyo. Uning makuha nila. Na ya Allah, iyagaran na mo hadis. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So isin mag-abuho katotan niyo. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na bang iyagaran mo takwim. Bang iyagaran mo takwim. Amin iyagaran mo magtatakwim. Hadlaw mahuli. Mamuas niya ito rin kayo mga tay mangud ko agama Islam. So mayroong kasandigan mo. Amo na sining pag-iyanon ko. Ijatabarra alladina taba'u. Law sin aming Quran. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ijatabarra alladina tubi'u min alladina taba'u. Hawak to aming mamuasina. In mga sila miyagan. In mga sila iyagaran. Den ha mga sila aming miyagan. Dahil ang mga silang miyagan. At inaisin, iyagaran mo diha dunya. Ang pawala kimugdan. Hadlaw mahuli mamuas yan mga tay mangud ko agama Islam. Nay, mayroon. Baya niyo yan. May kami nagkuhan ka niyo. But so, in aturon, sintiap-tiap ang katauring katutan niyo. Biya di ni kasalban niya, sing ginhawabaran niya. Di na siya mabaya, luwanan pa sin amuin do sa rugaing. Di na siya mabaya sin amuin do sa rugaing. Ang ganayat to, in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yapirrul mar'u min akhi. Ano tayo ayat ito? Yawma yapirrul mar'u min akhi wa bani wa sahibatihi wa bani likul limri'in yawma idin sa'nu yughni. Waktu lang siya Allah subhanahu wa ta'ala magoy na in manusia din hatay manghud niya, din hamaas niya, din anak niya, din asawa niya, in alupon niya ginhawabaran niya na sadya. Ang kandat yung mga bakaon niya karantan nyo rihay ni amin nalalaon, amin mamuas na ikatutan nyo, maita mamuas mga tay manghud ko agama Islam. Ba't sarap di na sila mamaya luwanan sinto sa rugaing, lumawag na sila biya din ikasalban nila singgin hawabaran nila. Magoy na, hiina mo, magoy rin kayo mo, ikaw, magoy ko rin kan ina mo. Intay mangud mo, in anak mo, min kalasahan mo, in asawa mo, aming diyara mo nagluntang panundihay ni, magoy na rin kayo mo. Pagsabab kitaon nila, biya din kasalban nila singgin hawabaran nila mga tay mangud ko agama Islam. Nawat mo, hindi hadon niya, amin iagaran tanibang sila amin law. Mamuas yan to, in hikmat doon, ang kanda sila mamuas, ba't sabab di na sila mamaya luwanan parugaing, sabab di nila nakaya indusa amin iaalok nila bang sila kaluwanan parugaing na magduruhon ni namin siksa kanila si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanatulog sintuantan ni Rabbul Alamin, istabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'ul azaba.
na doon hayan kakitaan nila na yung siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala wa taqatta'at bihimul asbab. Bugto na kanila yung kataan parsawaban. Di na sila makapagdawa, sinbiya ini, di na kita nyo makadawa. Di na kita nyo makadawa, adlaw mo, lulong tabiya ini, bugto na. Ba't sa mabiha doon niya, di lang kita nyo chance sin Allah subhanahu wa ta'ala. So rito adlaw mo, bugto ka ta, ngayon na di na kita nyo makadawa, mga tayo mga hudko Islam. In waktu pa sin amuin, time tanyo, makapinda, di hababaw sin dunya. Dito hatuad lumuli, way na bugto na yung kataan amin, dawat tanyo, parsawaman, ika, lampas kato tanyo, dahil amin siksa, sin Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Na diha ini, mamungnay sa mga sila amuin, miyagad, amin miyagad, ha mga sila iyagaran, kitaan nyo, yung pagsusod, mga tayo mamudko agama Islam. Wakala alladhina taba'u, law anna lana karratan, panatabarra minhum kama tabarra'u minna, kadhalika yurihumullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Waliyadu billah. Waliyadu billah. Na imian na yung mga sila miyakan. Imayam na yung mga sila amin miyakan. Bangsadya kami long niya. Imian na yung mga sila miyakan. Ang mga sila amin miyakaran. Bangsadya kami long niya makabalik. Padunya. In kami mamuas desab din kanyo dito hadunya. Panatabarra amin. Mamuas desab kita nyo rin kanila di amin hadunya. Kama tabarra uminna. Biasin amin pamuasin nila. Amin din katutan niyo. Kadhalika yurihumullahu a'malahum, bihalhantan ipakita na kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinang niya hasaratin, mahinang na aming pagsusun nila mga tayo mamudko agama Islam. Hasaratin wa ma hum bikharijina minan nar, na adlaw yan di ni sila malappas din halom sin api neraka jahannam waliyadu billah. So yato dua mawkif, dua kahalan. Kahalan si mga munafik, iwan si mga sila beriman. Ikaw kahalan si mga sila amin manusia di hababaw sin dunya, amin iagaran tanyo, mamuas din kato tanyo mga tayo mamudko agama Islam. Dahil nasabab yan, subay kita niyo mapanto, isyun agaran tanyo, amin din ha mga panghati. Kita untan yung panghati nila, bang nagkugdan da iban sin Quran, iban hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon halimo sin bisara, bukon haingat magbisara mga tayo mamudko agama Islam. Sa pangimbisara niya din ha Quran, din hadis sin junjungan tanyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amo yan imapatot agaran tanyo pang Hindu, amo yan imakalapas kato tanyo, din ha adlaw mahuli, amo yan yung mga manusia, di mamuasi kato tanyo, din ha adlaw mahuli mga tayo mamudko agama Islam. Yato amuin hikarwa at tawakan amin long ta hikarwa tumpukan si manusia adlaw mahuli ha amin jumato kahalan nila, amin kahalan si mga sila bariman, iban si mga sila munafik, iban kahalan si mga sila amin yagaran tanyo di hababaw sin dunya. Din ang mga kahalan mga tayo mamudko agama Islam, amo ni mga magbabagay-bagay di hababaw sin dunya. Uning parman sin Tuhan dan Rabbul Alamin. In parman sin Allah subhanahu wa ta'ala di hababaw sin dunya, parman sin Tuhan dan Rabbul Alamin, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Allahu Akbar. Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Imaga sila magbabagay-bagay, amin bagay laga di hababaw sin dunya, haadlaw mahulilaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, haadlaw yan in sila mahinang nabanta. Maon na yung pagbanta biyantahin nila. Abuhon illal muttaqin, wat malaikan law sin Allah subhanahu wa ta'ala, amura mga sila amin nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mataw din katutan nyo riya ini, in pagbagay ha pagmasyatan. Pagbagay, especially in mga kabataan ba, gubihaon, mga tayo mamudko kami sa amin pagpunot at ang dyan ipagyan nila, magbarkada. Magbarkada lang niya, magbarkada. Sumagawa yung pagbarkada pagmasyat, mag-inom alak, mag-drugs, atau akan magkuad, di hatun niya. Amin pagyanon, mag-protect priotekihi. Mag-protect priotekihi ng katawang magtawang tiyawangi. Magtawang tiyawangi, biya din ni kahinang sinyaon. Biya din ni kahinang, hati niya pa kay laga. Hadlaw mahuli, al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Law sinallahu ta'ala hadlaw mahuli, in sila amin nagbabagay-bagay di hababaw sin dunya, mahinang na sila magbanta biyanta dito hadlaw mahuli. Illal muttaqin, amura mga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, mga sila nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala, di hababaw sin dunya, uning pagbagayan nila, pagtaatan, pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maglumba-lumba amoy manuntut ilmo, maglumba-lumba mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amat yung pagbagayan nila, mga tayo mamudko agama Islam. Biya din ikakusok sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya din ikarayaw sin amin law sin kauman. Biya din inamuin hikarayaw sin amin pag-agaman nila. Amat yung mga pagmitingan nila, amat yung pagniswaratan nila, amat yung pagbagayan nila.
Amet din lang sila Allah Ta'ala ilang takin. Ba't sabab, in nakararasin sifat sinhayan, amurain mga sila nagmamamuha pa Allah Subhanahu wa Ta'ala mga tayo mangutkuha ng Islam. So, din ang sabab yan. In bagay laga, di hababosin dunya, nagbabagay mattumari, sumagawa bagay, hatiranan sinaming pagmaksiyat. Hapagmaksiyatan pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, adlo mahuli, maauning pagkalo nila, maauning pagbanta, biyantahin nila mga tayo mangutkuha ng Islam. So, subay mo piun, isu yung bagay mo di hababosin dunya. Ang kanatin hadis, sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, amin hama na sin hadis, amin long niya pagpi sin aming bagay, in bagay long niya tausali, biya na ko long niya amuin nami, perfume, nam simod ko palong sin tinda, nami kaab sumod ko palong sin tinda, amin pagdarangan perfume, ha? Magkaw simod palong sin tinda, pagdarangan perfume, simod na ko mami, iwan sindi mami, kumamot na yung baran mo, mga tayo ko ang Islam. Kalaminan na kaw. At ina yung bagay mo marayaw, bang imbagay mo marayaw, kaingatan na amuin mag-effect in pagbagay ni hagin hawa para man kanalong sinadis in English, tell me who is your friend, then I tell you who you are. Baytaya ko lang yung bagay mo, then baytaan ta ko bang isyu kaw. Beto yung kuwan. Dapat sabab, bang imbagay mo daw mangi, definitely pangatod kay mo daw mangi. Bang imbagay mo daw marayaw, definitely pangatod kay mo daw marayaw. Ang kanatulong si Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, in amuin jalisuso, amin daw mo maglingkod-lingkod, amin mga tao, amin mangi, biya kaulong ni amin himuyop, tatawasa ta amin kanapikil kayo yan. Biya kaulong ni himuyop amin kayo yaon, at tinabang mo huyop po ning kayo, amin lakahon mo, amin kuwan sin amuya to, simbuling ito, maun kayo mo, atin na kalaminan kaw. Nabiya din sab sin amin kuwan, himagbagay, amin magbagay tao mareho, mahamot ingan mo, mahamot in kayo. Biya da kaulong niya simod, pagbibihan amuin perfume, bisan na kawala na mi, ang waktu ang kita niyo sumod palong hindi na mami perfume, mag-testing kita niyo, ihamutan na kaw. Kaya na bihanin hantang sin Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mga tayo mamut ko ang Islam. So di habawasin dun niya, piyon taniyo simba kayong taniyo. Tao marayaw at tawakan tao mangi. Naman tao mangi, bagay ha pagmaksiyatan, haadlaw mahuli. Amin bagay mula agad diha dunya, mahinang muna, banta, amin pagyanunsin kita, banta kamatay, haadlaw mahuli. Yatto, din ha mga tu, pakaradyaan, kahalan si manusya, amin jumato ha manusya, haadlaw mahuli mga tayo mamut ko ang Islam, bangmaning kita niyo palayon, sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, din ha tutumpukan sin amin manusya. So diha ini, kahinapusan mga tayo mamut ko ang Islam, diha ini, mamutman pa amuin paparamah sa limano siya amunat ti pagyan magtawok na imano siya sin kitab niya inang kataw pahang kataw den hadapit patu den hadapit patu niya ataw akan den hadapit palawan niya ataw akan den hataykod niya mga tay mamud ko agam Islam kaya hatihan taniyo in mga manusya paamman utiya kitabahu biyaminihi pasaw payuhasabu hisaba yasira asuratul haqqa asuratul insyika asuratul haqqa lawsin Allah Ta'ala wa amma man utiya kitabahu biyaminihi payakulu ha'umukra'u kitabiyah imano siya amin makatay masing kitab niya rin hadapit palawan niya ha'umukra'u kitabiyah magbansag na siya yini kitaan niyo yung kitab ko ini ipagbansag niya na mga tayo mangut ko akam Islam wa amma man utiya kitabahu bisimali ang padapon ni siyong kadihilan sin kitab niya rin hadapit palawan niya payakulu ya laytan nilang uta kitabiyah unini pamong niya ya Allah aming kabinsanaan ka ako gamda wala ko na nakita gamda wala ko na natay maing kitab ko ini walam adri mahisabiya, di ko raman kaingatan bang uning tiyata makako. Di ko raman kaingatan bang uning tiyata makako. Kita niyo mga tayo mamut ko akam Islam. Impiyag biddaan, si Manu siya aming makatay masing kitab niya rin hadapit patuo. Iban din hadapit palawa. Atawa kalhambok ayat, hasuratul insyika. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrihi, pasaw payat uthabura. Ang paadapon ni Manu siya aming makatay masing kitab niya din hadapit pataykod. May tato na hadapit pataykod mga tayo mamut ko akam Islam. But sa mablong si mga sila ulama, di na napit pataykod, ba't sa mabiyaw na hadarat sin manusya, katan kikita katukutan sin manusya, bangin manusya amin matayma niya yung kitab niya, rin harapit pato, hati niya, kainatan sin manusya, kata na parang masalat, Masya Allah, intaw yun halaw sin karayawan. So maadan niya, bangkaw tumayma na sin kitab mo na napit palawa, simipog na kaw mga tayo mamut ko akam Islam. Diha ini. Dihay na lang si mga sila ulama, di siya mawaya, tumayma sing kitab niya rin hadapit palawan niya, hitapok niya in lima niya patahikod. So hitapok niya mamatu patahikod, dito na hitokbal ka niya. Pasaw pa yan o tabura. Aram yung pagyanon, mamung na sina mga tayo mangut ko agam Islam. Diya ini. Kitaan niyo ba mga tayo mangut ko agam Islam? Inhal. Sinaming kahalan. So kahinapusan ayat, samputon ko kaniyo, di na nakahaba na. Inparman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna fi dhalika parman kita dungdungan tanin ayat ini mga tayo mangut ko agama Islam. Habay ta si mga sila ulama, inna fi dhalika la ibratun liman khafal wa'id. Liman khafal wa'id.
liman khafa wa'id. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas. Dhalika yawmun mashhud. Allahu Akbar. Dhalika yawmun mashhud. In panagdaan sin ayat lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in kissa, amin siyabot sin Allah ta'ala in kissa, amin nakauna rin ha ayat ini parkala sin mga tao zalim, parkala sin mga tao zalim. Long sin Allah ta'ala in kissa yato pamintangan sin mga sila manusia amin imahalli sin adlaw kiamat, nagmamabuga sin amin banda sin Allah subhanahu wa ta'ala. In point dihay ni mga tayo mamud ko akam Islam. Dhalika majmu'un lahun nas. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas. Amunatin adlaw punong na ingkatahan manusia. Punong na ingkatahan manusia biya sin iyan kwento. Amin parman sin Allah Ta'ala wajaat kullu nafsin ma'aha ikun wasay. Punong na ingkatahan manusia. Dhalika yawmun majmu'un lahun nas. Majmu'un punong na ingkatahan piya panjari ingkatahan sin manusia. Dhalika yawmun mashhud. Amin yung kabayan ko emphasize ka ni makna niya mga tayo mga kuha ng Islam. Dhalika yawmun mashhud. Haadlaw yan, amuyan nin adlaw amin. Kaya sasaksihan sin kataan piya panjari. Saksihan sin kataan, sin malaikat, kaksihan sin manok-manok. Yo, ito yung kataan piya panjari, sumaksi adlaw yan. Aw nambok talik diya init wanjak na basta ko, malingkat talik niya. Dhalika yawmun mashhud. In kataan manusia, long sinang may talik sinang bukalin. In kataan manusia, long niya adlaw ini, punong na adlaw yung kataan. Kaya saksihan, in kataan long niya manusia, kasaksihan, kaingatan sin tiap-tiap manusia in kakahinan. Sa kaula-ula, amin, bukisan. Bukisan in kakahinan kanyo ito kataan. Bukisan in kakahinang kanyo ito katan. In tiap-tiap manusia adlaw yan. In hinang ko, iwan sin hinang mo, in hinang hipulan, haadlaw yan. Kaingatan sin katan mahadyan na. Kaingatan sin katan mahadyan na. May hinang mo ka, biya din kaingat mo. Sin amin hinang sin amin time pa nakauna. Time pa nakauna ha time sin Adam. Wala tanyo kamasahan. Wala tanyo kamasahan. Sali na lang tayong kamasahan tanyo bihaon. So pamawakto tanyo bihaon. Ha? Kakitaan tanyo adlaw, may kamasahan tanyo. Sa amin susumun adlaw, wala pa kamasahan tanyo. Biya din na ito kaagi mga tayo mamud ko akam Islam. Biya din na ito kaagi. In kakahinang sinamin time, sinaputan yung Adam. Sinamin mga manusia time, sin kakahinang sinaputan yung Adam. In kakahinang sin mga manusia, amin na magsusung, amin walo pa rin diya, inihipag anak pa, amin nasusungon mga te. In kata na ito, kakahinang nila, kakitaan tanyo. Ba't sa imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala? Imbita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratul zilzalah, uno. In parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, idha juljilatil ardu jiljalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dharratin khairan manahot maaslang kakitaan tan yung mga tayo mamud ko ang Islam. Intalik sin kaywanan ulama diha ini bukon sadya kita ni makakita sininang tanyo ingkataan mahadjana. Makakita sing kataan kakahinangtan yung mga tayo mamud ko akam Islam. In question, biya din kahantang niya mga tayo mamud ko akam Islam. Biya din kakita tanyo sin hinang sin amin time nakauna pa rin kato tanyo. Iwan sin amin time susungon mga tayo mamud ko akam Islam. Waktu susungon, manusia wala pa piya panjari. Aw tawakan wala pa piya lahir sin Allah subhanahu wa ta'ala mari pamamusin dunya. Long sinambukalin, simple dalaw niya. Simple da. Bang ibarat long niya sini, isyuring kato tanyo ni nakaabot sin film ni Charlie Chaplin. Way roon. Sa bangkaw mawala kimita sin film ni Charlie Chaplin, bina sa ko video at awakan kuan kitaon mo ing kataan sin kakainang nito kakitaan mo. Yak tulong niya kakawasan sin manusia. Kakawasan walk more in Allah subhanahu wa ta'ala. In kataan sin amin na record hatay metto mga 40 years o mga 40 years na record kataan bang mo play yun biyon kakitaan mo ing kakahinang nila to kataan. Kakitaan mo ing kakahinang niya. Biya sa pamabihaon amo in live kuan kita ni live stream yat to Hadabao yat to Manila kikita ini kataan yat to lang ninghatan niya long si mga sila ulama yat tulong niya kakawasan si manusia biya din na yung kakawasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya ingkataan nare-record ingkataan sin record tanyo kakitaan sin manusia tiap-tiap manusia aparang masan mga tayo mangut ko akam Islam na biya din ba ingkasipukan tanyo mga tayo mangut ko akam Islam so diha ini impunto kabayaan ko hirihil di kanyo in point kabayaan ko hirihil di kanyo in ako so para mabihaon re-record inamin kuan pin bukon katuan dyan re-record inamin kaptangan pin ibihaon mat sa mabiyari amin kakitaan yan susumon ha TV i-play yan ha TV mga tayo mangut ko akam Islam re-record yan katan in record ko ha adlaw ini pag-recordan sin amin kaptangan ko adlaw ini in kidyot kahiwal sin lima ko apag bisara ko ini in hiwal sin lips ko in hiwal sin nare-record ini katan mga tayo mangut ko akam Islam bangdi da diliton in kuan ini bangdi da diliton in amin record ko adlaw ini hangpo tahon ko haan tahon din doon mamabay ko kitaon kakitaan ko magbalik bihatin hantang niya mga tayo mamud ko akam Islam yat to kakakawasan sa si manusia
Biya din na bang kakawasan sin Allah Ta'ala. Masya Allah. Hambog pa po yung diha ini. Bang aon habis sarako ni haadlaw ini mga tay manghud ko agama Islam. Haadlaw ini. Ubos ko amin nag-tape sinamin ko nini. Ahad yung ko na piyago na ito ang jack. Aon din ang mga bisarako wala kibugdan. Makadjari ko editon. Makadjari ko pindahon. Ha? Makadjari ko papasan. Indikto. Di na mga tay manghud ko agama Islam. Bang amin na-record tanyo dito hato. Kakitaan tanyo na. Di na ma-delete tanyo. Ataw kan di na ma-edit tanyo. Di na ma-edit tanyo. Di na kapapasan tanyo. Final na yato. So diha ini kapapasantan niyo pa, madilitan niyo pa, maeditan niyo pa, bimaanan niya, diha dunya, aon pa time tanyo magtawbat. Magtawbat kita niyo mga tayo manghud ko ang Islam. But sa pagtawbatan tanyo, innal hasanati yudhibna sayiat, hinang marayaw, ikapapasin amin hinang mangi. Amet yung pagtawbat tanyo hati niya, aon pa chance tanyo diha mabusin dunya. Biada sa yung pag-record ini, in-record ini, pag-uusin ni bangko kita, aon kasaan din ang mga bisara ko, makadjari ko editon, makadjari ko pindahan, haadlaw mahuli, di tanyo nakapindahan. But sa di na kita niyo makabalik, mari pamuhusin dunya, murah-murahan, bangman papagbarakat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala yung kakahinang tanyo, hidayatan kita niyo sintuan tanyo Rabbul Alamin para mabuntol. Ako qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu a'lam bissawab. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yan tunay na pangadyan ng ta sa lingkat-lingkat pag paanib ka to tanyo rin ng mga hinang amin wala na kaamo. Subay sadya in kita roon tumuto kaamoyin matarang aun baita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya luti salam sin Quran demikian day sa amoyin napatarang sin pamo na Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil halang si mga sunnat niya na inyad to biya na sinakiniya in mga pagkala awak to sin kabuhitay ni manjari tapayad to laung ta ini uwahon ni mga katantan way naka ini amuyad to supaya di dumukot dito hadlaw akhirat makasuod palaw sing kitab sing kita niyo. Sabi niya to tiap-tiap hambuk din kato tanyo na ang parsukuan na to. Kaya wag siya record book babang record book adlaw-adlaw inhiwal mo man tumari bisara mo yung katantan re-record biha na hindi ka to mga kwan yan kakitaan mo ang mga shopping center yan mga security guard yan isinsumo isulat to sagpila siya simut nabiyaw CCTV na CCTV na biha amo na na hindi ka makapagod. Hindi ka makapahilo. So, mabiyaw ninyo parang post mo. Biyato na ito dinantang niya. Alhamdulillah. Biyato na ito dinantang niya. Hindi ka makapagod. Ito na nahinang mo. Imakataan, amin nahinang ta, wala nakaamoy at tusuway ta to admitun. Yes. Admitun ta pa Allah Ta'ala pagtawbatan ta marayaw. At supaya, maigin niya to kataan. Way na yan to iniukayon magbalik insyaAllah. Malano siya, naman nyaririta na kasi po kita upahulihan, patay ko, yung kita beto. Oo, dito na kasi po. Gamayan biyan, gamayan ni sayang tapapataas ng tulihan, alhamdulillah. Yari yung kitab ko, marayaw ini record ko, alhamdulillah. Mumtaz. MashaAllah. Naamo yan to, imbiya mga ini sarayaw-rayaw pangadyan, insyaAllah. At ini hakatan, sing kakahinang, pitatarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan niyo. Asibik dakula, wayroon yan nalitas. Yaon katan, sababita sin Rasul nom niya, ma taraktu shay'an yuqarribukum ila Allah illa wa amartukum bi. Wayroon na tinggal, wayrong kaya tinggalan kung hambuk kuno pakaradyaan, amoy ni kasuk niyo pa Allah Ta'ala yung bukon, yang dakan ko kanyo. Wayroon. Nasa, beto rin ako makapaylo. So, muna-munain, naggarantor kay mo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namang mano siya dawi ada kamo ini maggarantor kay mo. Masyaallah. Pwede ka kuan. Hadlaw akhirat mamuting na kami. Mamuwas na kami. Mamuwas kami. Pero namot na mo yan. Hambuk patod doon amin mamuting ini sa mata-mata. Amo ni iblis. Amo na iblis. Mata. Amin ini yan na surah Ibrahim. Kamu na. Ngamin long niya palatalumon niya. Palatalumon niya. Walumo ampos ako. Amo siya to. Dia tiawag kamo sin Allah Ta'ala para namin kasabunala harap mo kaniya inakutiyag ta kamo pakalawngan dia kamo ka Allah wa'adakum wa'adtukum akhlaqtukum na palatalumon na kita ko yan amo yan to na mura-murahan mga palanggungan hakam Islam sa patanda na sa lingkat-lingkat pangadyan sing kita ni waktu ini hauno pakaradyaan bukod sa pagkitabulan hakatan parkala
amuyin pag-aagama, suway to di siya gumawa day nga amuyin panghindo sinallahu ta'ala yan nakalukli sa lang sin Quran, damikian day sa day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupaya wayroon susunan sing kita niyo ini dunya ini sampai marana to padlaw gana insyaallah na iwalik ko pa ko na to magbalikin na microphone ng Hindu akato tani waktu ini asupaya long ta makbul inamuin pengajian sing kita niyo sa waktu ini insyaallah balik sa pagda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ito mga tayo mga utama ng Islam patumtum hagin hawabaran na muna yung nakatan ng maninyat to papagbarakatong katong taniwan mahinang parsababan ika pagtawat tani pa Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah mangindua kita ni patuhan tani Rabbul Alamin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala rasulil amin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hadi ahwaluna baina yadayka wa anta a'lamu biha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin waghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma waffiqna ila ma tuhibbu wa tardahu lana wa anta akramul akramin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wa anta arhamur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allah